cang trauma ngap. Di trauma. Dadong cang patu gelem carunanang cang. Oh, dadong cuman gelem. Man gelem 2 tahun gelem gele-gele sing mati-mati. Ya nak tuwo pidang ori ingat. Kengken. Ya nado nak tuwo gelem gelo sing mati-mati dijo pules buka rab di bedur. Bawa nak ya balik dajo pulas. Rab balik dajo buka. Subuh buka cang besik. Nya mati. Sing. Buka Sakti, cang ben besik. Mati. Sing Wah, masih. sakti dadong. Lah nganti rab keles cang balik dajo sing mati-mati dadong cang. Begitu. Gedak basang cang jemaah cang pemupuk kaplok gedong cang. Mati. Mati. Botanam. Batanam kejani sing Sing mente-mente. bisa aja. Iya, sing mente. Kengken cara ngomong gitu. Winten di mangku. Harus mau intan malu. Men tadi kengken. Mangku. Cijak dua mangku. Mangku misi ciben. Men sing serius kengken sama kau kan. Mangku nih. Mangku wayan sastrawan. Bos lantang. Kunyul. Mangku panyul singkat. Kunyul. Manianci. Kungak. Manian cang mau winten. Kupuk. Cang paling jelek. Nah tapi Len bawang sakit, len cicing. Ada ngigal oleh. Ada lah. Hampir dia jatuh. Wih, puket. kena bapak elu. Nah, Pangsing pergi no tegor kulu. Akhirnya bapak negor kulu.